Arbi anglong news channel along berta than ponchi bang nilimen sami merchidin han sepi tangte pini aberta angton ben archuponik tha kadam kiliat version so konsi arbi anglong news channel ke thang kilang berat nam kadam bipajaro pini nili ladak 26 song dobar bogori mate lakhai para tok dobar bogori angka mangsi lo ladak dolamara ahabar sini di dego ladak kadha pias ke parlu peti kom tham chko lo sini nili dego ladak pipo sini lipini ladak ke doma lagai si ningdu Pini berta bang kerana si ningdu bumi berta sini defan bang wad pilo. Pini si ningdu berta we posi ningdu ma protante. Pida pada prang por bhai pora citi malam por bhai chokolam. Salong ti inut alali gulat kacubi, tabang so gulat kacubia ahya asahya malali me cupi dia lo. Tabang so ni tu berta na pia teng pensi ni tu lo kamera bento alali so terang alali klip dak na humri lo. Kasi nagkahuri pang kateklong antay itu mikri kluring ceram kasi lakso ami ko somesi ki tulong po bala so gulat tapi nampak temi ladak dathora luki kong thom chiko ko terang arong luki kong thom chiko ko dathora di puso puhi ni phipang ki puso dam tobar lo lepen nampak temi lapu pen wang ki pulo tang te lapu bangke nan tu pang thekdon lapu bangke sa terang arong lepen no ekdam tobar lo lepen nampak temi ladak ni nan tu pang thek mo temi ladak dukan ta duji lapu dukan duji lepen nampak te ladak lapu ko nan tu pang thek mo temi lapu bangke ko charge hem ta lapu do lapu ana mo phang do ka do ma hem lapu charge hem ta do nan tu pang thek mo temi ke bang pelo ten ne ko da dim si me ke choma da tha luki kong thom chiko lo na ma ko te lapu bangke di puso ga dam tobar non di puso ga dam tobar tu si me bangke ke chupalo bangso di puso dam tobar alo ana thusi dukan bangke ke dolo bangso agulat kibia phu to phal ko son sri bangso me ke chulong pop ma bangso buthak thithili klada pang chini phan alan chuma dung sin li pate bokon pol la penam pata me da thadi puso ke la daksi ka do ka be akinang ji son do anta be la daksi ke chunam lo la pen daksi akhirnya ye son gunaan pendang lok kapre ke chunang ji asor anta daksi kianos tapi pini ladak agulat megi chupi dat pra joksi ladak ara tum ningduk ason sin mo ni tum thek malong rasila ladak ara tum tameli ani dadak gulat chupi ham phulo la se ko sol na silam so agulat megi chuma la pena so gulat megi cholong ko an hom kuluk son dun do ma so la alamuk thak e thigni la man arju ponji apon sin na men cha thani tha element sarong ti nang ri rong ka jo ko bi ani ri rong dadora sa ke rang Contohnya nali tum lapso dokan along, nanti lapso agulat nali tum kacubi, ingkan ko ano nali tum cubi. Ini tum piningkan ingkan pi. Ingkan pi, nanti nali tum las non migi cude tu pida por migi cude ko ana por pens labang so am migi cu. Peda migi cu lagi peda soi bagi laso malam migi cu. Angke nili tum ta thode ada chat pini basmari pini epen nili tum ta Osama pancing tu si sekolah thomon popu kasi sih holo amang ki bang dukanong pa mi bang menen ko sonyom ne memen lang bahari ami di bang anglong ke nili temta kusom ben ni chipu thek te long ke sirap du ni pulong ke nili khantal hai ki na mi na kang le polo angkela si kusom pentong ni tum khantal som ni bita ante ni net pangkat kan tu mangala lo adak dokan ditulah dokan hormuan posapen padet hormu kuan baka phai du kini hormon ni kibi lok lada i tigunon ali punon hala yang dalia bosta inti bosta sob mina chopi lo hormon lok a phai si 95 90 bosta dui ante lada jungjung mane posa kereng bidong la tu tangka kereng bidong lada kuan baka kelusan luji tangka kereng binong ke nili tumi ke jor ke la bang tumi di ke jor bosta ta nili ta lason pui bu chini ni ma ni ta poisa ta jeni ada he chibi ko ma apini ke jor pini ke jor poisa ta ni la raksi dulu lakina tang bota la or mungkin nang ni apa de la handa kinang tang poisa ta ada sidila ni ta chiting lason pui bu chini de ma poisa jeni de do akela pemba de nili araphe poisa ka chuklem araphe ka bar klem ben kubia ka bar klem bota malik tumnong pen poisa ke van po anta nili dala sonji pui pu chichi ni del ma lada afimina ke pon iglap nang ke pon pi iglap ada sedo ya poisa mi chu pota ni pangka la dan no ni kan be chora pro ante non nali dukan be chupet pina ande sori du thep no pro ante li nang li kopilo dada ka karbeng no ke thek ding tum do la pena pata mera bi itin misi do barba go local
MBC macam PM lo, education in charge lo, charge to be the pendant of the chairman sakto orang para tentu lah. Ada ni kelopang kopi lo nalih hidup. Nili kagang lo berarti akhir ini dengan bangkat nili kampung ke nili sitami sungtik anglo. Kuson tong nili pan lason akal pitung nasi tong lo ni lah sini kita sungtik anglo. Angke nili kabar claim apa sitami malik tu mong ada pusawan delo angke lahai pusa lok lahai pusa anta angke minang cuti pon ilap lo kini laki tui banta angke la angke nili sungtik anglo kasi kabar anglo ke tek ding teng angke tini kang tu nili pana pini isiba akhirat nang mata nak kita pusi kita kabar anglo la cari Dr. C. M. Tuliram Rohan lapen ke education amsa research of the Santa lapen dak dolomar local sakwa mapha sar morsing terang tum anta men ni tuning ripali tuning relate hodo nang tum sudah me nang sira pidul thab sini dita tuning ripati kuin Ano bangke itu madi maklong sini paklang kon po se kamera pasona ni ku paklang ko thano ni tum teknologi ladak mi ke chu khok wai si do lo ni to bang sab so por bang nali undar masi mi ke chu bang ba ke ni tum teknologi da lo ase tum teknologi ladak nang ana ku son do lo ladak cemento ladak cemento bosta ladak pinangan do tapi sebenarnya bostan tapi kicu hirtang tangra ko jok mi chu pon lo like tapi nampak kada pinangan ku son ni tum teknologi ladak ke teknologi ateng penanta ladak hormu abang kapasitu na persona abeda ji itu mege chu teknologi teng pelotong tela sila non tada gula kichu bihan phulong sini le alai tu madung sini ke pate bakol pol bang so gula mege chu det pen ko ana le ke luson mala pen pada me ko som mege chu ma alai tu sini ke pate bakol pol dah lahanda pa dona Soy masih habis bil. gulat kachubi ahem pupen tabe arju ponong lo alang liladak hormu ke bi labang so dokan ar lokan mate labang so gudar lokan si correction do ma alang li na hajong ahem pupen pachini lo labang pa tame tangka poisa kon se correction do ma alang li bhabi par ka do ka tabe klem ma okor pini chota pokali dokan chola pokali ka peka site na alang li klem ma ha tangka anda alang khoji la so muri da kai kisum mate tong gile chuli anu tame ason se alang li pato bia pro ke lahaya poisa ka do ta chula ya de ma se da lahai itu teknologi non aku nanti sampai kelang teknologi lah non ambil kecu ahin lahai motor kado beta do ratang dadi do lah hi duduk do lepas itu dak dadi lepas ini kado beta bila kasih itu teknologi lepas nampak tapi lah dak alang dicor do lagi cor pun tapi kini lama lagi kita singki sana alang di sini hello alang ni lah dak bila kecu di hembu ko lagi alang dicor lagi alang kita ni alang maju ponan apang sih kaget moral pada di meja kali-kali. Saya macam itu. Acara nanti cuma gula talong mik sudah pinang kalau soni cuma teponong lo ante nanti lah karbeng long kita ke dingin pandang leh macam mereka pilih nanti kita. Kan cuci cungdak cakap cuci ani mukan form dah kan cuci tak kan cungdak buat lem buat tapi kita bakori konten tolasan mi kidun ulan ini di tengah cuci ni dah dah pula usul exam do mesti
school isik do nai to si thor an chutul an pamen et apor lo so na ku anga chi ni le ni tum ta an ke hormi ta a bi pin lo la dukani ku mo hormi ke chlong de lo da si chu on la lo chra ke de lo mi ya di si ha di Rulo lese ku ladak dokan ham kibi salong jalan ni coba tapi aku pun lese non bang ke poisa ta me ke lukson do la pena poisa ta me non don pinangana poisa me chu elo la pena pata me non dolang ku si non adi makawani ni tim pate pakmu ko poisa tong lo me kan sino poisa ta non tim te konon tim mi ke chu murid mana ke poisa ki kibi Mene gudala lup lo nanti langsung isi poisa ki biadin bang ke kacisi ka sondo la sino itu tek kolong ting hala kerben kaso kan kita la bang poisa pinangan tu lain jola dakta jola te ili tu tek kolong jila poisa jola hai pharu ini depen pharu pho seka pharu ini alu kado abenta me chu elo jo ningduk me poisa akereng si me ke chu bang ke ili tu imbekri clothing chena mathe per theke poisa jungsi avi purutante na hoki do kitab ji putan kichwi putame poisa jong sa avi putin to le tek tapi pini ta mege chu es joksi ningduk lo si pini na to phani si yuta nangki ban pi ban kala halo ningduk abeta ban kala si na to phani ta pas na thanks to la per pada ka be halo khang so ka to ko betabe ka chana pachi to ni pase ani ka be no news channel apira ke betabe ta pan pachi singam pheri check ano provide truck pen nangli dokat mege chu so aputhak education and research to bi alangli nangchirab dun problem nangli kon ningarong alam ke hok lo non peda nili dukan pia peda baji tro por me chu de do ben tame nada dorma local ki the ki ding tum tancher men sar mor sing tirang tum khawang pen nili phan beta nang pp pen eri tunga ching hon sar em recharge stock visita me tong se kot pen nili phan nang ke rap ha pot nili churu parpik lo la penalang li phan jita me wan se arna me hju be paduna Karbi Anglong Education Minister Manoj Pegu non ke wangji MP kilikjia phuthak district ke thom BJP workers atum pen kaching wai ponjia phan nang ka humri East Karbi Anglong Education Minister Manoj Pegu di Phorong Supialong BJP asai hemalong BJP workers do an pen chitong tekangsi non ke wangji MP kilikjia phuthak ar sigjit pen rad sai klem bang phubang phi do an chingrum si ke wangji MP kilikjia phuthak ar sigjit pen chingki wai ajai me ke dengpon Education Minister Manoj Pegu ladak di Phorong Supialong BJP asai hemalong kewang pen doan BJP klembang phubang phiatum pen kewang pen chetong tekang si la pen Education Minister Manoj Pegu phan district ke thom Dima Hasao East Karbi Anglong district la pen West Karbi Anglong district ke thom rada sai klembang phubang phi doan atuma phan chetong tekang si chingki chethana jai mek dengpon labang so BJP klembang phubang phiatuma phan ka chetong tekang ke non ke wang GMP election kupi ko puson pen si MP kilik kachipa hai ponji ma phuthak athe PN ponsi chingki chethana jai mek ke dengpon labang sopor hot pherangkia tum Education Minister Manoj Pegu aphan non ke wang GMP komada bang phu aphan si ke jong pon mate a candidate ma pukar jo hot ke thak pon hot klar dak pen than pon mo por hot si pangdak pon pu si pherangkia thengnu ningje tekang tangte alang li pherang kya thengnu kaning jete kangala ma phuthak arju iksinang news report সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন আছে কেইদিনমান ভিতৰত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা হ'ব ইয়াৰ পাক মুহূৰ্তত আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ ইচ্ছা অনিচ্ছা সেইখিনি বুজাৰ কাৰণে দলৰ তৰফৰ পৰা মোক আৰু আমাৰ দলৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সেক্ৰেটাৰী কনাত পুৰকায়স্থ ডাঙৰীয়া আমাৰ দুইজনক দায়িত্ব দিছিলে আৰু সেই মৰ্মে আজি আহি আমি ডিফুত উপস্থিত হওঁ আমাৰ যিটো ডিফু লোকসভা সমষ্টি ইয়াত জিলা হিচাপে তিনিখন জিলা আছে ডিমা হাছাও কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট আৰু কাৰ্বি আংলং ইষ্ট আমি তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰ্যকৰ্তাক এই ইষ্টৰ কাৰ্যালয় আমি ডিফুতে তেওঁলোকক লগ হওঁ আৰু লগ পাই তেওঁলোকৰ মনৰ কথাবিলাক খা খবৰ লওঁ গম পাওঁ কেইজনৰ নাম কৈছে না সেই কথা মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম এইবাৰ স্যাৰ নতুন ক'বনি পাৰ্থীটো নতুন সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম সেইটো দলৰ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা বিশাল পাৰ্টি
আৰু এই পাৰ্টিয়ে বিভিন্ন মাল্টিপুল চেনেল চ'ৰ্চৰ পৰা তেওঁলোকে সম্ভেদ লৈ ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰে, তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আমি দলগতভাৱে আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে যি দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্ব আমি পালন কৰিছোঁ। মহাবিদ্যালয়বিলাক একত্ৰীকৰণটো হ'ব গৈ আছে, চাওক, একত্ৰীকৰণ হ'ব বুলি ক'তো কোনো অধিসূচনা জাৰি হোৱা নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ, মহাবিদ্যালয়ৰ একত্ৰীকৰণ হ'ব বুলি ক'তো কোনো অধিসূচনা জাৰি হোৱা নাই। কিন্তু একাংশ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অতি কম হোৱাৰ কাৰণে সি বহনক্ষম হোৱা নাই, সি আনছাষ্টেইনেবল। এই প্ৰসংগতে মই কৈছোঁ, যিহেতু বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এমালগেমেশ্যনটো আমি এনে ক্ষেত্ৰতেই কৰিব লগা হৈছে, মহাবিদ্যালয়তো যদি এনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম হৈ যায়, শিক্ষকৰ সংখ্যাই বেছি হৈ যায়, তেনেহ'লে আমি এমালগেমেশ্যন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানত আমি নামভৰ্তিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। সেই তথ্য অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভেত আমি দিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। আৰু মোৰ বিশেষ অনুৰোধ, যিখিনি মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এনৰোলমেণ্ট কম, তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ঘৰলৈ যাওক, ওচৰৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়বিলাকলৈ যাওক, অভিভাৱকসকলৰ ঘৰলৈ যাওক, গুণগত শিক্ষা প্ৰদানটো তেওঁলোকে এনচিয়'ৰ কৰক, নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব। গতিকে অধ্যক্ষ বা প্ৰিন্সিপালসকলক মই অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। কাৰ্বি আংলং সিনিয়ৰ জাৰ্নেলিষ্ট ৰিটায়াৰমেণ্ট নজেন বৰাকে টকা কিতাপামেন দেউতা ভাল হৈছে প কিতাপ ডিফু কাৰ্বি ক্লাব আলং পদ্মশ্ৰী ৰংবং তেৰাংপেন কাংপু পনাজাই মেক কেডেংপন ডিফু ক্লাব আছাই হেমালং নি ফাইন কৰা ট্ৰক্সিয়াৰনি সিনিয়ৰ জাৰ্নেলিষ্ট নজেন বৰাকে টকা কিতাপ দেউতা ভাল হৈছে পদ্মশ্ৰী ৰংবং তেৰাং এক সাহিত্য সভা প্ৰেসিডেন্ট বাৰিম পেন্সি কাংপু পনাজাই মেক ডেংপন Labangso kitab Deuta Bhal Hoise Pukang Puajai Mekalong Ongdung Texer Resata Tumche Tongdunsi Labangso Jai Mek RD Pidunsi Mesen Penajai Mek Pichunpon News Report Karbi Anglong News Channel এখন উপন্যাস উন্মোচন কৰিলে এই বয়সত উপন্যাস লিখিছে আপোনাৰো প্ৰায় একে বয়স দুয়ো সমসাময়িক আপুনিও গ্ৰন্থ ৰচনাত জড়িত হৈ আছে বুলি আপুনি আপোনাৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিব মোৰ অনুভৱৰ কথাটো কৈছোৱেই আজি নগেন বৰাদেৱে আজি 85 বছৰ বয়সত দেউতা ভাল হৈছে উপন্যাসখন লিখি ছপাই পাঠকৰ হাতত দিব পাৰিছে এইটো ডাঙৰ কথা মানে এটা নতুন প্ৰজন্মৰ লেখকৰ কাৰণে এটা প্ৰেৰণাৰ বস্তু ইমান বয়সতো এখন উপন্যাস লিখি উলিয়াইছে গতিকে এইটো এটা বৰাদেৱৰ এগৰাকী সাংবাদিক হৈও যে সৃষ্টিশীল লেখাৰ প্ৰতি উপন্যাস সৃষ্টি কৰিব পৰাটো এইটো ডাঙৰ কথা মই সেইকাৰণে মই বৰাদেৱক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু মোৰ কথা হৈছে কি মই নিজে লিখিব পৰা নাই এতিয়া মই কৈছোঁৱেই যে ডিফুখনক লৈ এখন ভাল উপন্যাস এখন লিখিব পাৰিম জানো আৰু সেইকাৰণে মই কিবা এটা লিখি আছোঁ যদিও মই লিখিব পৰা নাই গতিকে বৰাদেৱে পাৰিছে যেতিয়া মোৰো এটা ডাঙৰ এটা ইম্প্ৰেশ্যন যে বৰাদেৱে পাৰিলে যেতিয়া মই এই 87 বছৰ বয়সত মই নিশ্চয় এখন উপন্যাস লিখিব পাৰিম গতিকে সেইটো মোৰ প্ৰেৰণাৰ বস্তু হৈছে ধন্যবাদ Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu